Mano soifua Tala Fou o tala mai Ausetalia. Ua maua nei se iloilonga na whaiana tuuina e Ausetalia se ofisa sa whiangai ma le au unanga i asylum seekers ni kona karate ni company o lo masalomia e iai so tanga i le au maia whaananawa o penga mawhala au whasaina ma whainga le sao lo o a whiai. O li patia le APC le so le iloilonga le ana whaia le tausanga taluai ina ua amata la ngai nisi le mata upu ma whaia ilo ma le suenga. Wailo ai le suenga o whasota inga o whaasolonga o whaamtalanga i tono mtanga rwenga le Home Affairs e le ilava whaamaumaunga whapea fo i whasota inga ma leo ma isi vaenga o le malo. Ta ua le minsta mtanga rwenga leo Claire O'Neill o whaapoleina to te leilei unga o le iloilonga le nei mai te tau na tali ne whasiri a le minsta sa iei mō Peter Dutton le ua venei ma taitai o le itua ngai o le atinuu. Wala pata ia mai ele soifua manaloina i New South Wales te tangata i wha tu e pei o le tu i mātua le stete ia mātala moa unga o le misela ina ua wha maonia le awhia o sitas tangata na malanga mai fafo. Whai mai le soifua manaloina le tangata na malanga mai Asia o pepesi ai pēr le misela wha pefo i Pakistan ma initia. O ta maiti a onga sailunga o se pasi le wha tu o Mewillemba i le tae au malea au le sorimo Februari o whautua ina o te tau na siaki mo ni aunga. O i lātou fo i sa awhea le wharamai o Mewillemba i le vāo le asoiba ma le sepulu o Februari e te tau na siaki pe le o a awhia i ni aunga. O aunga le misela e awhia le fiva ta whio le isu sei turau ti ngā mata ma le tale ma le alia e o vaenga o mangeso ma lanu mu a mata mai le ulu ma vaenga o moletino. E vave na pepesi le misela pe awhipa ia i tino mai masani na vave le pepesi tangata e le i whaia ni tui pui. O lo tau fia nei le wharamai se ali ina awhia se whalalaweta ta avale le tu isau te sisifo sini le tau na leila. Po le afo le lua le baveaona tu poi lea whalalave vala wanei leo i Badia o no li pote se ta avale wala vea i se paolo o iai Campbelltown Road. O ta ua le pasese lea ta avale o seri e lima suriva tausanga na o mi ai to tono le ta avale mo le sidia ma le itu la a o ngāru lue le tine mu ma le rescue e whaatino la rato ngāru enga la vea ai. E tinga ina manuanga pe ona riputia, au le aveta avale fasu tas tau sanga sa ave fo i le wharamai mo tong tinga, au lo ufa au nei le suenga leo i le nei wha lave. E to whata mai taitara wau wa mōria leo na o se vesinga na whaia le no whanga o Trains i Burwood, sa tui nai se video ia vesinga i runga o penga ta wha rangi, ma mai mo iere to a tele i tai awana leila i li poti al televise. Po le tau le iwa i le pōna wala wana i leo i le whaalawalawe o whaerua mai o ia tamaitai, na o lātou wha o lima ini tamaitai se to tolu ta i rusu fitu tau sanga o le isi to o lua, ma le isi fasu tau sanga, a to ai maseli e rusu fitu tau sanga le matua, wha o lima uma i eise kulupo tamaitai ia, ma e to o wha o lātou ia na pu e leo ma ave ai le ofisa, ma whaia i loa ma morianga. Ua wha maonia mai e leo i lātou, sfultasi, sfululua, sfulfatau sanga le mātutua, mōria i le whao lima. O le isi tamaita i se furu lima tausanga wa mōria i fo i le whao lima, ma o tau tatala uma i tua e whaatari ai se aso e tūtula i ai le whaamsinongo tamaiti i le māsina nei lava. E leo tā ue le ripoti le mafua anga le vevesi. Ma le tala muli na muusa ta vale le pōna ua feto ai ma le ta vale le wharamai Mount Cootha i Brisbane, fa mei to onu tangata na ave atuai le wharamai. To o whaolo i eipea le wharamai le teminei, to tasi wa pu e leo le mai, o le nei whaalawalawe, whai mai leo e onga. Ta ua le ta vale langa i sao lawa i le ambulance, ma sasawa nei loa maleafi, a o le teminei sanga i atuai le ta vale le wharamai e ave atu se ngase i le mauta ngase. O li patia le 7 News e to o tolu alii, pe amarata i 2 tau sanga na ave atu le wharamai i Royal Brisbane, mai whiololo manuanga, lato wia nanga i atu le ta vale, o se tamai ta i fo i o lo wha manua lia, ai o paramedics e to o lua wa ave atu i le wharamai ua whaasaro manuia. O lo whaia pere suenga leo i le mafua anga o le nei wha lawe. A tala nara Radio Samoa, mai Ausetalia mole nei e songa fua.